Moji doma su zaželili granulu, pa ajmo krenuti od toga. Malo sam zagrijala 2 žlice kokosovog ulja i 2 žlice meda. Pomiješala sam 2 šalice zobenih pahuljica i 1 šalicu sjemenki po želji sa kokosovim uljem i medom. Utisnila u kalup i pekla na 160 stupnjeva 20 minuta. Ana Hrana me zainteresirala svojim receptom za čokoladu, pa ću sad to probat napraviti. Recept imate na njenom profilu, tagirat ću je u objavi da možete lakše naći. Višak čokolade sam unijela u kalupe za praline, pa sam dobila malena čokoladna srca. Čokoladu sam posula sjeckanim bajamima i stavila u frižider. Idemo odmah napraviti brzinsku večeru. Na masi sam prodinstala kapulu, mrkvu, papriku i piletinu. Dodala sam rižu i začinila, pa podlila s vodom i ostavila 20 minuta da se kuva dok riža ne upije tekućinu. Kad se granula oladila, sam je razlomila i spremila u staklenku. Za Dragog sam odmah spremila granolu za doručak na poslu sutra. Ovu zdjelicu sam mu kupila za rođendan jer me stalno žica da mu spremam granolu za doručak. I evo kako je čokolada ispala. To je to i vidimo se u sljedećem videu.